Om Swastiastu. Inggih idudane sarang sami Suryan Titiang Gustin Titiang sarang sami Sultan Titiang Sanewangian Titiang keculuk malih berjumpa kembali di Bali Traditional Culture. Mogiri wastu idudane sarang sami ngemangguhin kerahayuan lan kerahajengan dirgohayu dirgoyuse tur maning sidaning don ring sekewentanan karya ngemangguhan ring sejeroning kauripan. Inggih hidudane sareng sami sane mangkin titiang jaga pacang ngunggahan inggian kekawin Ramayana Wirama Rai 3. Inggih sane mangkin tiang jaga pacang ngewacen puniki sedurungyane majeng ring ide sang meragawikan meragawagat dari sejeroning sastraji nunas penuntun pewarah-warah menawi ring dije kirang langkung ngiring sarang sami ngajegan sastra duwene ngajegan seni dan budaya Bali dimogi sayan-sayan ajeg nincap asa punika. Nggih jaga pacang kawitin titiang. Om Awigenam Astu Namo Sidem. Datetieta Sang Prabu Gumanti ngiring langkungan ide sang sane ngentosin agung dua jaret sirang marut sudah ingin sane mangkin kaceritayang ide sang Anuman sadar sirah maremang lawade pelapan pisan sayu waktu ide jaga pacang menetesang paradeng taman ketemu Dewi Janaki raris dumujuk ide ring telenging taman kepanggih raris ide Dewi Sita pranatar panembah hati bakti ngandap kasor sayu waktu ide sang Anoman ring linggih ide Dewi Sita saha ngaturang sembah pangubakti Jayo jayo namostu manggala maka purwaning atur danine nguncarang panjayo-jayo Dewi Jayu Narenatawus inggih ratu duagung istri sampun molih kewetenan ide sang Prabu Bahawa
sidep teu dekaning suke kiheun lileyang kayun iratu rawuh kelegane sane mangkin jago pacang rawuh dia kunang anu graha pienin teu sane encen minap jago pacang suicanin iratu majeng ring sekian titiang ratu demekan pawe ring hulun durus ratu dibakan uehin titiang ratu asa punika atur ide sang Anoman ndak pejahi sehananing mageleh jago pacang pademan titiang sekancan sane letah kalerak sasi nipap tiapatiana ipun maka sami raksa seluh sane dahating corah majeng ring linggih iratu diwagung istri jago maka sami pacang pademan titiang asa punika atur dane sang Anoman majeng ring linggih ide sang istri Dewi Sita inggih asa punika presida anduk titiang aturan inggian ring sejeroning gegitan penegas ampura titiang niki sekadi pajegan iwang langkung anduk titiang aturan lunas agung sinambura untate titiang anduk muncaran pramusanti om santih 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 om